Abakunzi ba Kigali News rero reka twongere tubifurize kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana ni amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye. Ni amakuru menshi rero, ni amakuru menshi tugiye kuba tugarukaho. Ni amakuru menshi tugiye kuba tugarukaho, nk'ubu munyemere mbabwire yuko nyamuneka ibintu byamaze gukomera, imiryango mpuzamahanga yamaze guhaguruka nyamuneka ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugenda urangwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugiye kuba tubiva imbuzi n'imuzingwa, tubapudetinga, tubabwira uko uhagaze. Turaje by'umwihariko turebere hamwe mu makuru akomeje kugenda aturuka mu mujyi wa Uvira byakaze, by'umwihariko ku mupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tubabwira uko bimeze. Turaza by'umwihariko rero gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tubibapudetinga, tubabwira uko byifashe. Ariko kandi muze kunyemera turebere hamwe imwe mu mirwano ikomeye cyane yamaze kuba icumi mu misozi miremire y'Iminembwe, ibintu byakaze. Turaza kurebera hamwe amwe mu makuru akomeje guturuka ku kibuga cy'indege cya Kisangani, agaragaza ko mu kanya gashize hamaze kwisuka ibikoresho byinshi by'abasirikare bivugwa ko bagiye koherezwa mu bice bya Shabunda. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingwa. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga 5 kuri 5 tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera tunanyarukire mu bice bya hano muri teritwari by'umwihariko ya Fizi, turebere hamwe amakuru aturuka Makabela mu mujyi wa Baraka. Ibintu byakaze isaha n'isaha. Baraka ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, ishobora kuza guhura n'uva gusenya. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka by'umwihariko ku biri kuvugwa na leta ya Katari, ariko kandi tuze kurebera hamwe ibiri kugenda bitangazwa n'igihugu cy'u Burundi ku bijyanye n'ibyo Katari iri kuvuga. Tuze kurebera hamwe amakuru aturuka ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza kurebera hamwe bikomeje guturuka muri Pardon Nation kwa Tshisekedi. Tuze kurebera hamwe none iby'uruzinduko bikomeje kugenda bivugwaho byinshi. Amakuru ni menshi tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingwa. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga ku makuru aturuka muri teritwari ya Masisi, ariko kandi tuze kurebera hamwe amwe mu makuru aturuka muri teritwari ya Rucuru, mu bice bya za Tongo ndetse na za Bambo. Turaza kurebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga 5 kuri 5 tuyibutsa yuko gusa turi ku itariki 6 twirukanse cyane rero. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande igihugu cye, ibi biganiro rero byabaye nyuma y'isinywa ry'amasezerano aheruka kubera i Washington hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali, yasinywe ku bufasha na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko Donald Trump. Cyakora nubwo amasezerano yashyizweho umukono, imirwano ikomeje gukara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ryigaruriye umujyi by'umwihariko wa Kamaro wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nubwo ryaje gusubira inyuma ku bushake. Kuva ayo masezerano rero yasinywa, Perezida Tshisekedi yakajije umurego mu biganiro bya diplomasi byo mu karere tariki 20/12/2025. Murabizi ko yohereje intumwa ye idasanzwe Antonio Magaribi i Brazzaville kugira ngo agere kuri mugenzi we Perezida Denis Sassou Nguesso amakuru ajyanye n'ihungabana ry'umutekano ku bibazo bikomeye ku butabazi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Antonio Magaribu yatangaje ko nyuma gato yo gusinya amasezerano i Washington, imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC ndetse n'inyeshyamba za AFC M23 yasubukuwe, ashinza uyu mutwe kurenga ku byo wari wiyemeje. Ifatwa rya Uvira bifatwa nk'urufunguzo rutanga inzira yerekeza muri gice cya Katanga cyahaye AFC M23 imbaraga nshya mu ntambara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Mu gitutu rero cy'umuryango mpuzamahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, AFC M23 yatangaje ko ikuye ingabo zayo muri Uvira ku bushake. Cyakora Leta ya Kongo n'ingabo zayo bagaragaza kudashidikanya kwishyirwa mu bikorwa
ry'iyo myanzuro mu nama iherutse y'akanama k'umutekano ka Loni i Washington yasabye AFC M23 gusubira inyuma nibura ku ntera ya kilometero 75 uvuye mu mujyi wa Uvira. Iyi mirwano rero yatumye abaturage benshi bahunga, bamwe bakambukira mu Burundi bakarushaho gukaza umurego w'ikibazo cy'ubutabazi mu karere. Muri urwo rwego rero hateganyijwe inama y'abaminisitiri y'akarere ziga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, izabera Livingstone muri Zambia kuva tariki ya 8 kugeza tariki ya 10 z'ukwa mbere 2026 ku busabe bw'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari. Abaminisitiri rero b'ingabo bagera kuri 12 n'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango biteganyijwe ko bazitabira iyo nama iyobowe na Minisitiri w'ingabo wa Zambia Ambolezi Luigi Lufuma. Uyu niwe uzaba uyihindinze muri rusange. Si ibyo gusa rero, Qatar yasubije Uburundi ku butumwa budahuye n'urugendo rw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mashusho yashyizwe ahagaragara ni video ya leta ya Qatar yatanze igisubizo gikomeye kandi gifite uburemere ku butumwa bunyuranye bukomeje gutangwa n'u Burundi ku ruhare rwayo nk'uko bitwara mu bikorwa bigamije kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Qatar rero imaze igihe igaragaza nk'umuhuza ufite ijambo rikomeye mu biganiro by'amahoro byo mu karere k'ibiyaga bigari. Yagaragaje ko kandi ikomeje gushimangira ubushake bwayo mu gushishikariza inzira ya diplomasi ishingiye ku biganiro byimbitse aho gukoresha imbaraga rero za gisirikare. Byatangajwe mu gihe impungenge zikomeje kwiyongera ku butumwa bwaduhuye rimwe na rimwe hakumvikana amagambo ashyigikiye ibiganiro by'amahoro, ubundi hakagaragara imvugo n'ibikorwa bigaragaza kutabyemera mu buryo buhamye. Bibaye rero mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi uherutse gutangaza ko Qatar yaba iri inyuma y'itsinda ry'amasezerano y'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaje kubihakana ku mugaragaro, asa nk'ukosora uwo muyobozi, anagaragaza ko Qatar ari umuhuza wizewe kandi yiyemeje gukoresha imbaraga ze mu kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo rero rikubiye muri video, Qatar yasubije ko amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashobora kugerwaho hatabayeho kwizerana nyakuri hagati y'impande zose birebwa nk'ikibazo, by'umwihariko ibihugu byo mu karere bifite uruhare rutaziguye muri iyi ntambara. Yashimangiye ko ubutumwa bwaduhuye cyangwa bugahindagurika bushobora kudindiza intambwe imaze guterwa bigashyira mu kaga icyizere cy'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Iki gisubizo cya Qatar kigaragaza impungenge z'iki gihugu n'imyitwarire y'ibihugu bishobora kuvuga amagambo ahuje ariko ibikorwa bikagaragaza andi masura. Abasesenguzi rero bagaragaza ko imyitwarire ishobora gukoma mu nkokora inzira y'amahoro igamije gusobanura intambara imaze imyaka myinshi ihitana ubuzima bw'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande kandi, Qatar yongeye gushimangira ko izakomeza gukorana n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu byose byifuza amahoro arambye, asaba impande zombi bireba gusubira ku ruhande inyungu z'igihe gito zigashyira imbere ituze, umutekano n'inyungu z'abaturage. Mu gihe hakomeje guhirikanwa uko ibintu bihagaze, abasesenguzi bamaze kwemeza ko Burundi bugaragaza umurongo uhamye uhoraho kandi wabakiye ku cyizere ko ibiganiro by'amahoro bizagira uruhare runini mu gutsindwa cyangwa gutsinda kw'izi gahunda nshyashya ziyobowe na Qatar mu gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibone amahoro arambye. Ndabona amakuru ari menshi cyane. Hamenyekanye umubare munini w'abasirikare baburiye irengero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano ikaze iherutse kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye agaragaza ko habaye igihombo gikomeye ku ngabo z'u Burundi zoherejwe muri kariya gace, aho umubare munini w'abasirikare bivugwa ko baburiwe irengero. Ishyirahamwe rya FECODE
riharanira gutabariza abarundi babuze ryatangaje ko abasirikare barenga igihumbi bari boroherejwe mu kibaya cya Rusizi kugeza uwo batazi aho baherereye. Iryo shyirahamwe rero ryasobanuye ko hakiri urujijo rukomeye ku byabaye, rigira riti nta wamenye niba baraguye ku rugamba, niba barafashwe mpiri cyangwa niba barahungiye mu mashyamba yo muri ako gace by'umwihariko kaberamo imirwano. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara rero tariki ya 4 y'ukwambere 2026, FEDECODE yagaragaje impungenge zikomeye z'imiryango y'abasirikare inasaba inzego Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri ubwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu
ibyaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'Abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeragaho nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, uraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isaa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa binumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero kuko
byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cya Bapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa